Жақсыпы? Ажекең да жақсыпы? Ата қандай жақсы? Есі жақсы, іште жақсы? Жили болса, кәтті үйіндің бар. Қандайсың? Шашамайапсың ба? Assalamualaikum. Қандай сені жастары? Саламатсың жастары? Қандай жастары? Қандай жастары? Buna biz üçüğümüzü kırıp koyacağız. Buna üçüğümüz. Bizge üçüğümüz. Üçüğümüz. Atayı geldik. Hayattan geldin Erkan'a? Biz Çapalak'tan geldik buna. Ya. Buna Çapalak'tan. Buna ki. Bu aldı. Anda bir köy. Tamam. 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 Ya, красивая девочка. Alesiz. Ayakında jasper. Sağlık yaşım ailene falan. Anda saya jasper. Rahmat, Anda saya jasper. olsun, tinch bo'ling. Bismillahirrahmanirrahim. Bu koçonu kança kuttuk bizce. Ata kança kuttuk. Esingizde buna koçu teti kooperatifga çeyin ekibetten labanı zapçastı, matisini zapçastı, tikanı zapçastı koçu. Men aytım barında algıla, japkıla, dükkan kılgıla, magazin kılgıla. Kiyim keçek sata turgan magazin, продукты сата турган магазин, гүл сата турган магазин кылга деп айттым. Баарын татынакай болуп калды. Эми бираз фасадын оңдош керек болду. Кана? Ооба. Кана ата кармаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ак жолдой жол болсун ата. Сиз биян карма. Кармап атасызбы? Kana baskıla ata. Мынаке самый мынаке ең сонун көчө болду. 4 полосасы менен таптакай, современный тротуарларын көрдүңүз кандай тоз. Кудай кааласа биринчи күнү Мамырованы көчөнү ачабыз. Мамырованы. Где-то августтун 10-unda Кудай кааласа Көкүмбүйдү ачабыз. Кудай кааласа. Жакам кармап сүйлөйүн. Алар да ушундай эле 4 түлкө барды. Ооба. Награч кандай кооз жол болду. Я. Kütükanımız meşgullerine. Айтпаңыз ата, канча күттүк. Ата күн дерти менен айлануудабыз. Күн дерти менен карап. Күндө карап. Эми мынабу азыр. Азыр мынабу кайырманын 2 жегин, жопаздын 2 жегин, убамдын 2 жегин, эменин акбураны полный тазалап атабыз. Полный тазалап, үстөрүнө үс алып алыптыр. Азыр мынау эмеден келдим аркы кайырма каналдын үстүнөн. Üstüne büyüs alıp alıp ata. Mal, koy, toğuk. Yemi gördünüz mü? Prem eme çipete veriyoruz buna jolga. Esinizde buna dükkandar bağırdığı Matis'in zapçası, Tiko'nun zapçası, Razbor bolç. Esinizde mi? Karan mı? Koz bol kalısı. Hem hazır baktardı tegiyoruz ata hazır keç kaldık da emkicili çınar direkti geliyoruz. Sonunda kalmadı hiç. Bu da kalası emkicili çınar direk ha? Çınar direkti geliyoruz. Bu yollarımda revan kısım, bir kadar kısım, bu yollarda kılmışı sevapçı bugün Prezidentimizge, Genel Taşıyıcı'ya, nerimizge Allah Teala kattadan katta rahmetler olsun. Allah bu yolları bir kadar yollardan kılıcı nasip etsin. Subhaneke Allah'a ve bihamdik. Aşkadu en la estağfirullah. Allahu Ekber. Akjolday bastın Rahmat, çok rahmat. Balda ata. Hamdülillah çıraylık, rahmat. Ata kuda kalasa birinci günü Mamurova koçan açavuz. Barıp katışıp berinizler. Yemi
Ancha muncha sinov ishlar bo'ldi, xafa bo'lmaysiz endi. Hamma chiroyli. Yaxshi chiroyli bo'ldi. Hamma rozi. Mahallaning kampirlari nomidan bizni ham so'ramaydiz sizga. Rahmat opa. Rahmat. Mana shunday qilib ko'chalarimiz mana 55 yil bo'ldi shu yerga tushganimizga.